Programa Chekanchay Ñannikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Pusaj Kaj Septiembre Killamanta Proverbios Pancapi Hatuyupayninta kashan kinsachunka uqniyuq huch'uyupayninta iskaychunka soqtayuq sumaq yachaywanpuni imatapis parlan munakuywantaq imatapis yachachin hina nishan Diospaq palabranqa payqa munakun tukuy wawasninta paypi kashan sumaq yachayqa chaywantaq pay parlawanchis chay munakuyninpis ancha hatun chaytataq noqanchista yachachishawanchis sichus noqanchis Cristo carácterninta qhawasunchis chayqa noqanchispi cambiawasun payman hina chay gracia Jesucristomanta noqanchispi sonqonchispi atin cambiayta kutirichiyta maypichus noqanchispi qhawakunqa Cristo carácternin Diosqa nishawanchis qankunas kaychis puros santos kaychik chantapis mana ch'ichiyuq carácternikichikpi noqanchispi kanantiyan hanaq pachamanta chay carácter imaynata hap'isunchis chaytaqa Jesucristo carácterninta qhawaspa paylla atin noqanchispi llank'aytaqa Espíritu Santo llank'ashan noqanchispi Jesucristoman hina carácterninman hina kutirinapaq chayta nishawanchis kunan kutipiqa Jesucristo carácterninta qhawana tiyan sumaq kananchikpaq payman hina kananchikpaq orakusunchis munasqa tatay qan kashanki haqay hanaq pachapi chaymanta uyarimunki tukuy wawasniykita kallpachawayku Espíritu Santuykita kachamuy tatay noqanchis qhawananchispaq Jesucristo carácterninta pay ruwananpaq noqanchispi payman hina tatay yanapay wawasniykita qanllapi hatun munakuy tiyan sumaq yachachiy sumaq parlay ama saqirawaykuchu tatay tukuy huchaykumanta perdonawayku qanllapi atinikuyku kaykunasta mañakuyki Jesucristo k'acha sutinpi amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq wakichikuy sapa p'unchay